Hoi anō, ko ngā iwi o te mautere o Aotea me te rohe o te pare hauraki, etahi kāore I tautoko I te hiahia o te kāwanatanga ki te kiri a kohuke I roto I o rātou rohe. I hoki atu anō arapaira tāwhai ki a rātou I te rangi nei, ki te kimi I o rātou whakaaro e pāna ki te whakatau hou a te kāwanatanga. He whenua kā kāriki, ka noho tonu hei kā kāriki. Ka whakatau te rangi Māria, hoki mai te mauri me te tapu o Aotea, I raro te maru o tō mātou mātua tūpuna. Tino koa me te hari te ngākau, mō tērā whakatau o te kāwanatanga, I roti a mātou katoa o Parehaura. I te rikarika o te kāwanatanga ki te kiri I ēnei whenua, engari I te rā nei kua hoki whakamuri rātau, a muri atu I nā porotehi me nā whakahe ao te aroa whānui I nā marama e whā kua pahure. E kore e tāi a te huna I te harikoa o tēnei uri o nā tirehua. I runga I te whakaaro, kua pūmaua nahinara ki tā rātau e kīnei, he kāwanatanga whakarongo rātau ki nā nawe a te iwi. Ko tai mai nei te whakapono o tērā kōrero, ki te akarongo I a mātou I tēnei rā. There's still work to be done, and always is, but I'm glad that stage of it is over, hopefully, and there'll be no comeback. I roto I ēnei rereke, ko ai ka whakapono ki nā kōrero a te rōpū nahinara. Ua wanga au ki te rā, te hohunitanga o te rā kōrero. No te mea mai rāno I o mātou tūpuna, kāre he rereke atu I tō rātou reinga, kāre rātou I whakarongo ki o mātou kuia karaua, kāre he rereke atu I tēnei rā. The National Government and John Key has failed miserably on this issue, and it's an indication of their future behaviour, that they will not take Māori issues into consideration properly. Ko te whakaaro ia hei te pōnei ka whakanui a tēnei whakatau I te iwi o Haratauna. Engari, mohio tonu mātou he kōrero e whakanui ana I nā wāhi katoa o te motu. Tāpara tāwhai, te karere.